Praznik samostojnosti Slovenije. Malo zgodovine. Prva slovanska država se je imenovala Karantanija in to je bilo v 7. stoletju. Veliko let kasneje so slovenske pokrajine postale del Habsburške monarhije. Takrat so večinoma govorili po nemško. Leta 1550 smo Slovenci dobili prvo tiskano knjigo v slovenščini. Napisal jo je Primož Trubar. Leta 1800 se je rodil France Prešeren, ki je napisal Sravljico. Malo pred osamosvojitvijo je Sedma kitica postala slovenska himna. Po drugi svetovni vojni leta 1945 je Slovenija postala del Jugoslavije. 25. junija leta 1991 je Slovenija postala samostojna država. Takrat so obihrale slovenske zastave in so zapeli slovensko himno. Malo zemljepisa. Slovenija je majhna država na sončni strani Alp. Slovenijo obkrožajo Italija, Avstrija, Hrvaška in Madžarska. V Sloveniji živi okoli 2 milijona prebivalcev. Glavno mesto je Ljubljana. Simbol Ljubljane je zelen zmaj. Ljubljanski grad stoji na griču. Nad mestom še okrog 900 let. Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji. Mesto najstarejše ter na svetu. Najstarejše mesto je Celje. Piran je čudovito mesto ob morju. Slovenija ima lepe turistične kraje. Ima slovenske Alpe, kjer je najvišja gora Triglav. Tam je Aljašev stolp. Prečudovita sta jezera Bohinj in Bled. Ta s otokom, na katerim je kapelica. Najlepša reka je Soča. Najdaljša je reka Sava, ki se izliva v Donavo. V Sloveniji so kraške jame. Najbolj znana je Postojnska jama, kjer živi človeška ribica. Zaradi vseh lepot je Slovenija pravi biser sredi Evrope. Slovenija je naša druga domovina. Radi jo imamo. Cuando alguien me pregunta qué siento por Eslovenia, se me llena el corazón de orgullo. Es pensar en mis raíces, es pensar en mi abuela, en mi mamá. Si bien no hablo el idioma, es acordarme un poco de esa parte de mi niñez que estaban ellas. Es recordar también Luján, Pascua, Navidad. Y por eso cuando en Pristava decidieron hablar el idioma esloveno para los descendientes, no lo dudé y fue una de las primeras en anotarse y ser una de las alumnos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que no fui una de las únicas que tuvo esa inquietud. Me encontré con un grupo de gente, hoy amigos, que teníamos las mismas inquietudes de conocer un poco más de las raíces. No solamente aprender un idioma, que vaya a decir que es bastante difícil aprenderlo de grande, sino que también aprendimos historias, tradiciones, costumbres, y eso hizo que nos acerquemos más a la tierra de nuestros padres y de nuestros abuelos. Por eso, Sibio, Eslovenia,